Listen. Gangsterism is same as suicide. En so goed jy pleeg selfmoord as jy in gangsterism betrokke raak. Want vandag skiet jy iemand, môre skiet iemand jou. Net 'n kwessie van tyd. En as jy eers daarin is, dan kan jy nie uitkom nie. Don't get involved in gangsterism. God loves you. Daar's 'n beter plan vir jou lewe. Daai jong man het so mooi getuienis laas gegee, né? Né? Hy het gesê ons moet luister. Ons moet luister. Wanneer pastoor John of Werner of iemand praat, moenie betrokke raak in gangsterisme nie. As jy eers daarin is, hulle skiet jou. Jy kom nie sommer daar uit nie. Gangsterisme is dieselfde as selfmoord. Okay, to get involved in gangsterism is the same as you are committing suicide. Want vandag skiet jy iemand, môre skiet hulle jou. En hulle skiet sommer vir niks, hulle dink jy het iets gedoen, dan skiet hulle jou. Nee, ons sien dit. Ons het verlede Saterdag, het ons gaan bid in die Athlone Stadium, by Cape Flats in Kaapstad, ons het daar gaan bid. Daar was soos 15-17.000 manne. Dit was amazing. Ons het net gaan bid vir teen gangsterism. Daar so, oorals oor die land, hier so by ons. Wie van julle ken hierdie Progress in Gardens oukie wat geskiet is? Nee, dis ons mense. Daar is ons mense. Dis ons jong rugby spelertjies. Moenie betrokke raak in gangsterism. Dis selfmoord. Waar skiet julle kinders? Dit is selfmoord. Vandag skiet jy iemand, môre skiet hy jou. Kijk, so Marinda vra vir ons dan, vir die wat hulle hande opgesteek het, op te dra in die Here, en ons almal bid saam met julle, en onthou, ons gee om vir julle. Dis hoekom ons hierdie goed doen, ons gee om vir julle. Amen. Ons maak ons oop, ons kyk ons hoofde. Amen. Father of heaven and earth, we come, O Lord, and we honor you for this moment of today. Father of heaven and earth, we come in the name of Jesus. God, you have given the name that is the way, the truth, and the life. And Father, here is your people, each and every one again, my Lord. You see them, you know them by name. My Father, I thank you. Your word teach us in the word of Hebrews 3 verse 7. God, you said it is about today. If we hear the word of God today, let our heart not be hardened today. Father, there is hope in you today. The word, the message through your servant went out today.